bintiknya karena bintik ya. Siapa dibantos ngiringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jang dadar kurniawan nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu namina Ita Rosita mas kawina perhiasan emas 10 gram kontan. Terima dinikahkan yang Ita Rosita binti Jaja mas kawina ku 10 gram emas dibayar kontan. Hamdana imin hamdana syakirin hamda yuafi ni'ma yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika Allahumma tawbi umurana bi taatillah wa syayyadana wa nawwir qurbana wa sabit imanana wa hasina amalana wa wasyir zakona wa ila khairi qaribna wa min syari abina wa qdiya wa ijana fi dunya wa din wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa taubatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan jal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lijabah biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bari ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dagang Namanya aduh ya AA yang mas kawin sakumaha anu kasebat dina ijab kabul. Mudah-mudahan manfaat. Kalau neng AA